салом бинандагони гиромӣ, таҳолати Тоҷикистону ҷаҳон аз дар барномаи ахбори озодӣ имрӯз 14 феврал атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. раиси аҷонсии умур эътироф мекунад, ки рақами ночизи бекорӣ дар Тоҷикистон ба воқеият наздик нест. мардума бисёр ҷалб мекунем, неки дар асл дар ҳисобот мумкин кам нишон буда. Бо масъала чие? Масъала аяндоз гирифтан. аз маҳбас ба табобатгоҳ додгоҳ ба собиқ президенти Қирғизистон Алмусбек Отамбоев иҷоза дод, ки ба Испания сафар намояд. вақте ишқ ба дил роҳ меёбад ва ё қиссаи хонадоршавиву рӯзгори ду ҳам қисмат дар ноҳияи Файзобод. Занак яхе ҷоша хато мекунад, занак яхе боф, занак яхе чукун ёдаш медиҳам. мақомоти тоҷик мегӯянд, соли гузашта шумораи бекорон дар Тоҷикистон қариб 2% коҳиш ёфтааст. ба ҳисоби аҷонсии умур феълан дар кишвар беш аз 53 000 шахсони бекор сабт шудааст, ки ҳамагӣ 2% қувваи кориро ташкил медиҳад. аммо шубҳаву гумонҳо ба ин омори мақомот зиёд аст. аз ҷумла Бонки ҷаҳонӣ шумораи бекоронро 5 баробар зиёдтар аз омори мақомот гуфтааст. чуну чарои мавзӯъ дар гузориши Муллораҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин. یکی از مردکاربازارهای دوشنبه مشکل بیکاری را شاید از همه بیشتر این شخصان احساس میکنند. بیشتر مردکاران جای کار انیق ندارند. صبح با امید به اینجا می آیند تا کسی آنها را کار فرماید و مزدشان دهد. زندگی نمیره وقتی شوخی برای کاروش نمیره من مجبور بودم که شباش بزنم. مقامات میگویند که سال گذشته شماره بیکاران در کشور قریب 2% کم شده، فعلا 53 000 شخصی بیشغل ثبت شده است. خبرنگاران در این نشست موضوع را به بحث کشیدند. سوال اساسی این بود که با بودن مردکاران و مهاجران زیاد چگونه شماره بیکاران اینقدر کم است. با کار تامین کردن مردم هست، کارهای غیر رسمی هست، کارهای موسمی هست. ممکن در کارهای موسمی ما مردم بسیار جلب میکنیم، لیکن در اصل در حسابات ممکن کم نشون بده. با مسئله چیه؟ مسئله аяндоз گرفتن. خلاصه حرف مقامات این بود که تنها شخصان بیکار حساب می شوند که به مقامات مراجعت کرده در روی خط بیکاران ثبت شدند. از روی قانون به شخصان بیکار باید از 400 تا 600 سامانه کمک پولی رسانده شود. پرسش ما در این مردکار بازار نشان داد که یگان نفر اینها در روی خط بیکاران ثبت نشدند. فایده‌اش در چه؟ ما با خرج کمک پولی میتونن؟ نمیتونن، اما شیطانیزه نیست. در کی میتونن رسون نمیتونن. در کجا میتونن؟ در کجایی گرد؟ امور مقامات درباره تعداد بیکاران در کشور پیشتر نیز بحث‌های را به میان آورده بود. از جمله سال 2020 مقامات گفته بودند همگی 2 از 1% قوه کاری در کشور همچون بیکار ثبت شده است. اما بانک جهانی آن وقت شماره بیکاران را 5 برابر بیشتر از آمار مقامات تاجیک نشان داده بود. برای این مردکاران مهم نیست که نامشان در روی خط شخصان بیکار ثبت شده است یا نه. از کمک پولی دولت هم امید چندانی ندارند. در این هوای سرد منتظر کارفرمایند تا بگاه دست خالی به خانه باز نگردند. مولارجب یوسفی، نگارای فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. мавзӯи шуғлро идома медиҳем. дар як соли гузашта дар Тоҷикистон зиёда аз 28 000 соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро қатъ карданд. намояндагони кумитаи давлатии сармоягузорӣ вазъро ба надонистани қонунгузорӣ ва надоштани маърифати молиявӣ пайванд медиҳанд. соҳибкорон дар навбати худ тафтишҳои паёпай, ҷаримаҳои ҳангуфт ва даромади камро аз монеи кори худ медонанд. барод Юсуфӣ ва Сарвинози Рӯҳулло мавзӯъро идома медиҳанд. дар соли гузашта садҳо соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро қатъ карданд. Саъдӣ Қодирзода, раиси кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, дар соли 2022 нисбат ба як соли пеш 779 соҳибкори инфиродӣ бештар ба фаъолияти худ хотима доданд. вақте ба қайд мегиранд корхонашона, як кора сар мекунанд, рӯ ба муфлисшавӣ мезананд. барое ки пешакӣ на эҳтиёҷоти бозора, на нақдгузории бозора, на шагҳои минбаъда, қадамҳои минбаъдаи шумро, хавфҳои бозориро ино байнобар намегиранд. аммо раиси кумитаи сармоягузорӣ омори соҳибкороне ки танҳо дар соли 2022 тарки корашон карданд эълон накард. масъулини ин кумита мегӯянд, то имрӯз бештар аз 28 000 соҳибкори инфиродӣ кори худро қатъ карданд. таъсиси субъектҳои соҳибкорӣ низ дар соли 2022 камтар будааст.
نسبت به حالت یکم اول سال 2022 35398 یعنی که تأسیس یابی این سال نسبت به سالی گذشته 5000 عدد کمتر می باشد. масъулини кумитаи сармоягузорӣ мегӯянд дар пайи эълони моратория дар кишвар ҳоло санҷиши соҳибкорон аз 27 ба 23 адад кам шудааст. вале соҳибкорон мегӯянд сабаби аслии қатъи фаъолияти онҳо санҷишҳои зиёди мақомот аст. як соҳибкор дар шаҳри Кӯлоб мегӯяд баъд аз 15 соли фаъолият бо айби фармоишгарон аз ҷумла идораҳои давлатӣ маҷбур аст корхонаи сафосозиашро барҳам бидиҳад. исмоил идрисов иддао дорад ки ҳукумати маҳаллӣ аз ӯ даҳҳо ҳазор сомонӣ қарздор аст. идораи молияи шаҳр рад мекунад. ҳамун давраи баромда мақсад дарвозаи пеш дарвозаи Кӯлоба соз кардан ҳамун одам айму қарздор шида дигар ҳами ҳукумат сумона наду чанд ҷода мақсад муроҷиат ки прокуратурада гуфтан мебинем мақсад дига ина мақсад ӯ тирма шид мақсад мондак дига. ҳоло дар кишвар бештар аз 340 000 нафар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд. мақомот мегӯянд қисме аз ин афрод бо воситаи шаҳодатномаи соҳибкорӣ ва патент кор мекунанд ва боқимондаашон раҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. дирӯз додгоҳи олии қирғизистон ба собиқ президенти ин кишвар Алмузбек Отамбоев иҷоза дод ки аз зиндон озод шуда барои табобат ба хориҷа равад. мурофиа пӯшида ҷараён гирифт ва парвандаи Отамбоев ба бозбинӣ фиристода шуд. дар қарори додгоҳ гуфта мешавад ки аризаи вакилони дифои собиқ президент дар бораи ин ки дар робита бо парвандаи Отамбоев ваҷҳои наве ошкор гардидааст ба инобат гирифта шуд. ҳамчунон таъкид шудааст ки қарорҳои додгоҳи олӣ аз соли 2021 ва соли 2022 дар нисбати Отамбоев бекор гардиданд. ҷузъиёти ин хабарро ҳамкорам Хиромон Бақозода пайгирӣ кард ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо. охирин тафсилот дар ин бора чи аст? Алмузбек Отамбоев тахминан 2 соат пеш ба озодӣ баромад шаҳло. ӯ ки солҳои 2011 то 2017 раиси ҷумҳурии Қирғизистон буд. дар суҳбат бо журналистон гуфт ки ба муолиҷа ниёз дорад ва бо давати нахуствазири Испания ба ин кишвар меравад. ӯ гуфт ҳатман бармегардад. Отамбоеви 66 сола гуфт ки парвандаи ӯ сохтакорӣ шудааст. бисёриҳо мехостанд ки ман ҳеҷ гоҳ аз зиндон берун нашавам. медонед ҳукми додгоҳи олӣ дирӯз соати 5 содир шуда буд ва ин 24 соате ки ман ҳанӯз ҳам дар зиндон будам, ин муҳлати иловагии зиндон аст. шояд барои касе ин аҳамият надошта бошад, вале медонед ин зиндон аст. моҷарои атрофи Отамбоев аз он ҷо шурӯъ шуд ки соли 2019 замони раисаҷумҳурии Сооронбой Ҷейнбеков нисбати ӯ парванда боз шуд. ӯ беш аз 10 нафари дигарро дар он гунаҳгор карданд ки барои ғайриқонунӣ аз зиндон озод шудани Азиз Батукаев, як раҳбари олами ҷиноӣ, мусоидат карданд. парвандаи дигар замоне боз шуд ки Отамбоев талаби муфаттишонро барои ҳозир шудан ба бозпурсӣ нодида гирифт ва вақте моҳи августи соли 2019 барои боздошташ омаданд, ӯ тарафдоронаш давоми чанд рӯз муқовимат нишон доданд. он замон як ходими ҳифзи ҳуқуқ куштаву тахминан 180 кас маҷрӯҳ шуд. Отамбоевро соли 2020 ба 11 соли зиндон маҳкум карданд. вале чӣ шуд ки ҳоло ин ҳукми ӯ ҳам бекор ва ҳам мақомаш бозбинӣ мешавад? шаҳло мо пеш аз ҳамин барнома бо чанд таҳлилгар ҳам суҳбат кардем. назарҳо яксон нестанд, вале аксар ҳамсуҳбатони мо бовар доранд ки чунин қарор бидуни дахолати шахсии президент Содир Ҷаборов наметавонист содир шавад. Мерҳат Шарифҷон, таҳлилгари масоили Осиёи марказӣ дар радиои Озодӣ ва Парвиз Муллоҷонов, сиёсатшиноси тоҷик мегӯянд, эҳтимолан ин қарор бо дахолат ва ё таҳти таъсири Кремлин сурат гирифта бошад, чун Отамбоев бо Путин ҳамеша равобити хуб дошт ва ба қавли Муллоҷонов дар давраи Отамбоев пойгоҳи Манас барҳам хурду Қирғизистон узви Евразис шуд. таҳлилгари дигар Абдумалик Қодиров қарори президенти Қирғизистонро ки аз он бӯи раҳму шафқат меояд як имиҷсозии Ҷаборов меномад. ҷаборов бисёр кӯшиш карда истодад ки дар назари мардум имиҷи худашро ҳамчун як ҳомии мардуми қавми қирғиз, ҳамчун як нафаре ки барои рушди кишвар ҷонфидоӣ мекунад нишон дода истодааст ва гумон мекунанд ки бо ҳамин иқдоми худ бо сабукӣ додан ба Атамбоев вай ҷонибдорони Атамбоевро ба тарафи худ моил гардондани ҳаст ва
موقع خودش در سیاست امروزی قرغیزستان به قوت کردنی هست. و یادآور میشیم که اتنبویف در تاریخ 20 سال آخر قرغیزستان بعد از کاروقویف و قرمانبک باقیف سیومین پرزیدنت سابق است که کشور را ترک میکند. تشکر. بینندگان عزیز، خیرمون به خوزاده بود با آخرین خبر و نظرها درباره به آزادی برآمدن سابق پرزیدنت قرغیزستان المسبک اتنبویف. در عرفیت میگویند عشق زندگی را رنگین، دردها را زدوده و مشکلات را نانمایان میکند. همین گونه احساس را دو قهرمان گزارشی نوبتی ما سالیان زیاد منتظر بودند. ظاهرا صبر هم میوه شیرین خود را داد و دو قلبی را که هم تقدیر بودند با هم پیوست. همکارم نگار فضل‌الدین در روز عاشقان که 14 فوریه در جهان تجلیل کرده می شود داستانی زیبایی به هم آمدن دو ساکن نویه فیض‌آباد را نقل می کند. زمان چونین نگاهی عاشقانه را سیدعلی حتی آرزو نمی‌کرد. به هر دختری که خواستگار می‌فرستاد جوابی نمی‌گرفت. می‌گفتند قدش پست است، خانه ندارد، چیزی ندارد. حتی دختران مانند به خودش را هم نمی‌دادند. دخترش ولی پدرش که تا خانه و در نکنی، در نام دختر من نکنی، دوشنبه داد. من نمی‌دم تو. دیگر برایش امیدی نمانده بود. روزی با ضرورتی از فیض‌آباد به خوجند رفت و عاشق شد. عشق به امیدی وصال. سنتار عادی کنیم بودم. من برای اویله کمی نرفتم. کی وای؟ خیلی همش خطی خسته اومد. با خوری کردیم سنتاره ده. خیلی معقول کرد. معقول کرده و چی نمرهمه. معقول نکردش من چی ندارم. میگی. هیچ کس نزد مامه پدر مادر خونه شما خواستگاری بیاید. همه خیلی گفتم. مایل کو فقط گفته همش وعده سوالش کرد تا اومدم خونه تو معرکه کردم توی چی کردم. مسلم جورای و دختر کلان یک خانواده بزرگ بود. وی میگوید همه خواهر و برادرانش را همراهی مادرش کلان و خانه‌دار کرد و همیشه امید داشت که روز خواستگاری در خانه‌شان را میکوبد، اما نمیدونست که این سیدعلی خواهد بود. برای مردکم دل چی ستارم گرم شد. حس کردم که آدمی مواری عاشق شدم، دوست داشتم که دلم راضی شد که قطعی آمده. عشق 6 سال پیش زمانی به دل آنها آمد که سیدعلی 46 و مسلم 44 ساله می شدند. حالا زندگی رو یک جای پیش می برند. آنها 300 سومانی نفقه معیوبی می گیرند و روزیشان را از هنر خود می یابند. بافندگی رو مسلم از سیدعلی آموخته است. بافم خودم یاد میدم که یک زنک یک جاش خطا میکنم، زنک یک باف، زنک یک چکون یادش میدم. آنها میگویند عاشق همدیگرند و اگر خدا برایشان یک فرزند میداد خوشبختترین انسانهای روی زمین می بودند. و سال گذشته تاجیکستان به جزیره های ویرجینیا در حجم بیش از 16 میلیون دلار محصولات صادر کرده است. جزیره های ویرجینیا یک منطقه آفشوری است که بعضی از شرکت های تاجیکستانی از قبیل ایرس در آنجا ثبت نام شدند. از تاجیکستان به جزیره های ویرجینیا اساساً محصولات کشاورزی و کارکرد صنعتی صادر شده است. در این باره تفصیلات در وبسایت ما. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش‌های نو را تفریح هم گفتم میتوانید پیوسته سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنا کلاسنیک پیگیری کنید. فردا شما را در برنامه ها منتظریم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.